Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Danes vam bom pokazala, kako bom naredila rastlinski terarij. Ker je petek, je pa tukaj tudi ponavadi ob petkih sejem. Zgleda, da ob četrtih in petkih, kakor je napisano, ni pa bilo nobene gneče, ste videli. Med najinim dopustom je bil tudi kakšen dan dež, pa sva ga izkoristila za nakupe. Tako sem imela namen iti v Orehovo vas, v Tropikarium, kjer sem nabavila neki sadik. Te bom uporabila za rastlinski terarij doma in vam bom tudi pokazala, kako ga bom naredila. Dva sta. To je Zdravko, to je Mimi, pa Mini še mora nekaj biti. Zdaj bi vam pa rada pokazala, kaj sem kupila. Ta terarij bo za darilo. Ostalo, kar sem pa kupila, so pa te sadike, ki bojo potem v terariju. Tukaj je mah, ne bom odpirala, ker je lepo v vreči, da ohranja vlago. Potem travca je tudi v vreči, mora biti skozi na mokrem. To je ta trava, ki jo vidimo tudi tle, ne. To fitonijo sem kupila, pa tole je fitonija. Potem sem pa kupila še to vijolico. To bom tudi dala notri. Tole mi je dal pa za darilo. In tudi to bo šlo v moj nov terarij. Ta narejen terarij bom imela za darilo za 80. rojstni dan. Mislim, da je to zelo tako lepo in simpatično darilo. Takšno posebno in elegantno. To sem imela v vsakem primeru namen iti kupiti. Ja, super sem zadovoljna s tem nakupom. Prav vesela sem. Jaz prav občudujem te terarije. So res nekaj posebnega. Živi ekosistem. Zelo lepo. Se jih ne morem nagledati. Tukaj so še navodila za vzdrževanje. Danes bom delala rastlinski terarij, pa si najprej poglejmo, kaj sploh rabim za narediti en tak terarij. Seveda v osnovi rabim posodo. Ta zajema žalučko. Potem zemljo za terarije. To je ena taka vulkanska prst. Zmajev kamen. To ni plastika. Potem mah bom dala. In pa neki sadik. In to je vse, kar pač rabim. Zdaj pa pojdimo na izdelavo. Ta zemlja za terarije je posebna vulkanska prst, ki je v bistvu polna nekih hranil in pa mineralov, ki so pač potrebni za optimalno rast rastlin. Vse to sem kupila v Orehovi vasi, tako da imate vse na enem mestu. Ta steklena posoda je bila nekaj čez 30 evrov. Zemlja za terarije 6 evrov in pa tisti ta zmajev kamen pa glih tako 6 evrov. Steklo pa zaščitim z enim listom, čist navadnim papirjem, zato da ne omažem te površine okrog stekla. No, zdaj pa kar pojdimo. Najprej dam zemljo. Take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Pri tej vijolici bom vse te popke in cvetove odstranila. We wanna chase the night.
hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Evo ga, kakšen je rato. 3 leta sem rabila, da sem ga naredila. Si nisem mislila, da bo tako lep. Sem prav zadovoljna. Zdaj ga pa samo še zalijem. In zalijem ga pa tako, da bom v bistvu malo posodo nagnila. Tako mislim, da bo dovolj. In pokrijem. Mogoče se zdi, da sem ga malo preveč zalila, ampak vsa ta suha zemlja mora povleči vlago gor. Tako da mislim, da ni nič preveč. Zdaj vam pa pokažem še, kako mi ta uspeva. Nima več takih živahnih barv. Ne vem. Mogoče bom vse skupaj stran zabrisala in še enega tazga naredila. No in še take sva ga z vnukinjo delale. Zadnjič sem jih postrigla in že vidim tle, da rastejo novi. In glede na to, da ima terarij lučko, je lahko tudi v kakšnem bolj temnem predelu stanovanja. Pa si poglejmo današnji nakup v Family. Za vse skupaj sem dala 50 €, nisem kaj dosti nabavljala, glih nekaj, kar sem rabila.
Sem pa posnela nekaj izdelkov oziroma priboljškov za hišne ljubljenčke. Tako da ne vem, tisto pa nimam pojma, ali je ceneje ali dražje. Za pogledati cene, kakšne so v Family. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bom pa te mesnine malo razdelila v vreče in dala v skrinjo. Tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Čau. Tako, pa sem ponovno na svojem kolesu. Grem narediti en krog. Danes je nedelja. Štartala sem tam okrog 9:30, ker je bilo že kar malo prepozno. Sem mislila, da bo kaj manj prometa, pa je kar precej prometa, tako da sem zdaj našla eno ulico, da povem glih dve reči. Trenutno je 31 stopinj Celzija, ura je pa 10:30. Tako da je že kar vroče tukaj na Primorskem in bo treba iti malo bolj zgodaj. Zdaj se bliža čas, ko bo treba štartati najkasneje ob 8, ne pa več 9, pol 10. Čau. Cesta je precej prometna, ogromno je kolesarjev, ogromno motoristov. V glavnem, vsi nekako po svoje izkoristimo svoj čas. V primerjavi z drugimi dnevi je pa danes precej prazno tukaj. Zgleda, da ta vročina nobenemu ne paše. Moram prav posneti, ko se je ta temperatura dvignila na 34. Soča pa že vabi svoje obiskovalce. Ampak ne pozabimo na to opozorilo. Soča je lahko zelo nevarna. Teh opozorilnih tabel je kar nekaj skozi ob Soči, ampak so tako čudno postavljene ob tej cesti, da vse niti ne vidiš. Ampak se moraš prav ustaviti in prebrati. Niti malo sence ni, bo treba zjutraj malo prej vstati, ne pa ob 7:30. In se prej odpraviti na kolesarjenje. Vstati ob 7 in ob 8 štartati. Tako, pa sem doma.
51 km, vozila sem pa 2 uri 20. Sicer pa počutje super, v večini je bila senca, vse, kar se tiče predela ob Soči, ostalo pa tudi nekaj samo sončnih predelov. Ura je 12, zdaj gremo pa narediti kosilo. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnji teden. Čau, čau!